Singi Hyundai Silchar Adom soidana khoida jaragadaba anauba amadi awangba thaki technology kya sine duna puthoroklaba Hyundai gi makhal kya gi car Creta, Venue, Alcazar, Verna, i20, Aura, i10 amadi Sentrona chingba gari singi booking amadi exchange ki damak contact tawbiro 8134949697 contact number amukhana thamjage 8134949697 Barak Mapao gi akhan naba thoram yeng tabi ba khudi makpo tarama oksari loina na anoba chahina lakpada Barak Mapao gi maikai dagi miyam bujai khapau jel pijari ngasi Barak Mapao na laksari basi Silchar gi 0 point capital point dagi kilometer ani makhai muklap na leiba Panchayet Road ta leiba Kanglasha Martial ta hoi ngasi laksabani Kanglasha Martial ngasi dagi chahi mari mangagi mamang dagi Silchar gi mewolda yamna mating leina Kogi martial art ki lamda chanchiliba adugumba training center ni training center sidagi kogi international national amadi state level gi competition kya saruk jaduna medal kya lawr khaba adugumba Kanglasha martial arts training center ni do koi halmada kogi haidi ba training center sigi kogi coach ona lebi ba kogi nao rosani ronga unaduna wari sabagi kudong chawdu lobjage halmada kogi inao rosensi kogi jum kadai dagi no unnajarubagi kari adum ta hana mo na haru kada yang tabiyo me ambo ito mo kurandari ai ming rosan irong ko de ai se Silchar ball driver kun ni ado ai gi yex line mangang ne ai bu pokpi ba ipagi ming na irom abiram singa kaude adu lorega ai bu pokpi bi imagi ming na irom obi security singa kaude kogi inauguration na kogi ngasi martial art ki lamchi da kogi kong thara ko si kyam pili latam mayam lase na haibda ai se ai isagi class 8 kaja badagi ai se martial arts te yamda kogi ai ge Bruce Lee ge cinema ma yeng ke ya ga me ado ya inspired to ge Bruce Lee sile gonda adu matam du ai ra han ba hawala ko sile karate de hawala Shotokan karate ai ba martial arts de tap tap da hawala pade adu matum da ai kung fu du tam jarame ado marakta metric thabagi adu 12 thabagi gap ti khara leidage ai gi pursida adu bo 12 loibuga ai 12 se ai 2016 da loilage 2016 ni matung da di ai pura akoi gi continue oina buju pau adu chathari ado kogi Kanglasha martial arts de chahi kya sukure Kanglasha martial arts se da hai boda jo yakuidri because ai gi degree loisalak pada ai se akoi gi yenja bada akoi Silchar bada ai da khaja bada akoi gi maitei gi oiba martial arts center gym na chingba amta leite ado ai khoi gi ai manaba mingoina pajara bada Abilash Tongra ma ga igana initiative ko lo jakhiba akoi gi maitei macha gi oiba ahat oiba Silchar da amta gym ma puthokse martial arts ki oiba because maitei macha am leiriba maitei macha myam se atoba center da tammajo khoi gi mayang gi oja amgi makha da tambaje katak sanabada nungai te ba kaino ai su isa makta tamamani na ai khangi environment do but maitei da tamak pai se for example Manipur da di maitei oja da takpe to moi gi environment se katak khene because masigi sana phone ba se de khoi gi I da di mahau sa da yaura ni do khoi gi I da yaura pai da se katak khena bari da do 2019 da ne decision lo gi 2019 gi June gi tang kun mapan da khoi je inauguration to lagi bani ahan khoi gi center se Silchar gi smile market ki mathak ta leijarame adu dagi gasi baudum chathari do marak ta corona ka ta di ke poi jare to ji sia lei ri kogi jibu se inauguration gi training center se da kogi sanarogi masing gi se kyam jam le sanarogi masing se time da yam su yam di da do punna 30 rom le je ado anamadi metei masana yam aduga hojiki inspector leiriba kogi kano sidi training center gi mong sidi kitang mong ta di wali si matang sida leidana mayam dagi kogi mayam na mating pangbira ko to ko CEO so sing atagana to kana gumba mi sponsor to ni mo kuni mami kadi thok kadi tai tholak padi gasi baw leidadri aba because ai lo khagi thok tholoi because ai isana khagi akoi se life ta mating hai se kada da pagawai because
mi ai si achievement ama leitadi akoi do ama leitadi success ama udadi mi kadamna mang thadana keno tawroi mateng pangoi adula aikoi da khagjaki karib kai de akoi stress te ore so akoi hagani piat adi ta ore so akoi kaiyum kai de boxing gloves piat ama ta ore so akoi sanagani because sana was important de khagjaki adula achievement is important ne hard work is important ne khagjaki adwa da hard work ta tora kasi di achievement kha leibudi mayam so ka focus to gire adu mayam so agamba akoi aga sing ta thok se so sponsorship ka to ko yawe ado duwaina ka support udi phajare ado in future fangani ai su thale ado jim achoba kai kai di bujik ya da wakal yam nei udri because ai le bujik pa mi da achievement sini ado akoi gi aga sing da kamai da medal purak pa atai ga heda akoi gi world championship level da kamai da akoi gi ngammaga akoi gi maiti nai gi mai kamai purak pa asini oi important oi da hard work ta yam da ai focus to ri ado hanati kui dana koi gi Facebook kumba koi social media YouTube kumba ko koi yam thengna gi koi ngai gi Kanglasha Martial ki koi gi players sing ko mai pa ga lakpa ga koi international level ki thak ko chalu ba ko asi matang sida koi kari masi chatna ko hona boda madu yaw na ko hona boda kari awa ban ba mai ba awabdi sek da ada pandemic oi khibdo adu ka awabdi da ke koi sanabada koi gi pun ma ya da ba adu loraga aga sing su training to di amna so ki pandemic ta maram oiraga adu gap yam lai ure do aga sing kai no to ba ning han ba aga sing su yam yaw re gap lai ru da gi idi motivation walak fa sanabada mai do dum idi gap lai ra ida lep ba da koi gi environment so to ko ma oigra ba da koi gi sanabada kata walak pa tai motivation se adugi awaba khara di thekda ke adubo ai raga sing da haira ke kai no jup no so pandemic or so jum da le so kata sanabio because sana basida he ko na kyam kana rakhe hai bada for example kai no the immune system dum high hele koi ge adu loraga nang hujik demotivate ori do adu motivation su tap fa kare pandemic se so da normally normal loira kane na thade do loira matung da koi amuk pun la koi sanaba hauke ado ai nungai mai bo ai gi agang ani khak world championship ki amadi chalure hadak ta Bangkok Thailand da amaka hadak laktori ba March ta chakadori ado sagi inauguration je koi ya ngang oina bari inauguration ki sahi se kyam ai gi chahi 26 su jare do 26 years kan hai matam sida nipam cha sing ni ngau sa daga ko gi bike ko pai ga ko la ko yam ngau ga leiba matam ni ado koi inauguration na koi yam nang na ko su mulami je na bil ga khong thajil ga sagi koi anang sing koi player sing putung na bai ga koi khalli ba ko si kari wa khan gi kamai na to ke se da ya ba ai gi aga wei da do ai gi environment je to to ga le ai se ada ahan si ga yam lo de aga ga lo ai gi lega ga ti da bai mo tai ahan si ga yam lo de ba du da ahan si ga lo da bai da ai gi brain je khatak mature oi gi ba hai tai do mature bai da ai khalle subai na koi mai tik lai da lai ta bari da because sada khona bai si de koi mai tik gi da mai ba yaw lo je ha di mi jo ma ti lo pa ka ti ta na ba ya ha di yaw lo ko ni yauro ko che manipur de ya achievement lai re to akoi kasar na mai ti ka ta ji achievement am lai ti se kari ro asi wakal se ya strike to ge ba ai brain ji adu da ai da akoi ngal su kasu kai de chahi se naw su kasu kai de akoi ta initiative law laga akoi na ta mangjau na da ta hangdok se adu khal laga ai da keno to uni step se lojo ki bene yam ngai koi inauguration na hai si ni koi gi meeting di meeting kan ni ko koi manipur gi meeting su meeting ja kai mai manari mi su ko manipur da lai ni ba ngai gi koi gi moi gi level gi hai tare moi gi sanaro sing puthoi ba international level le puthoi ba koi gi national level le puthoi moi gi di hai ngai tena koi jam na pak chen lai hai ba moi su lai je do koi su da wat ni ba mapan manipur da baruina asam da koi meeting kundari ba lam nam si da koi gi meeting lai je ka su sports ki lam da wat li ba si gi thik ta moi su koi gi me khat ga di hen hai gi ka sina pan nam si da mang da thamaga inauguration na changchilak ni se yam ngai ado nasi na koi inauguration gi imana ba sing khandi makha ta ba koi gi ke masing inau sing khandi ko masida kari haini kari message bining ngasi anau ba jahina se lak pasida ko siga koi sana ba khuna ba siga koi mari lina na kari message bining aida haja ding bai bo yeng biri ba yam pulo te chi ra pulo haja ding bai ba koi sana ba thawai yaw se because akoida sanabu sanaradi akoida physically not only physically akoi mentally to fit oigani mentally fit oira pasida kai to bole akoi education da su yamna develop oira kani because lagi mental no fit oida ta dina kamara lari ta thawa yaw to aduna physically fit oida ta mentally su fit oigani adu matung da sanabu sida kai to ri haibuda ahan buda aina haidani mudi environment se main because sports ki environment je top top yo ba to wali
सानबु सानरदि नंगी एनवायरनमेंट से नंग होजिक तिनरिबा नमानबा कोइदबा नमानबा थादरकनी जू थकबा नमानबा थादरकनी चुरुप थकबा नमानबा अदुबा तिनबा थादरकनी स्पोर्ट्स के एनवायरनमेंट से नंगी नमानबा सिंगसु थादरे अदुगी अदुना इन फ्यूचर दा नंगी लाइफ दा याम चेंजेस हम लाकनी अब अदु लोरगा मार्शल आर्ट्स सिना टॉप टॉप सिना करिगिनो आइदि मसीदा अखोइगी हक्चाक दा अखोइगी कॉन्फिडेंस हम बिल्ड तहले ngasi aida gagjariba aida kaidoga camera mang ngajir bagam bise because of martial arts ni seng na haya because martial arts na koi ki hakcha da confidence ma build tawe aduda top pi ba martial arts haibo combat sport aduda ai ichi daw da hiding ba haibo koi thawai yause any sports to bio ado koi maiti di martial arts ka pamja re martial arts thawai yause tamsi any martial arts tam kai de ado ai gi di oida seng na haibo da quite effective ori je buji ki oida muay thai hai ro martial arts ni muay thai and MMA asi one of the means quite effective oiba self defense ju quite kana any situation ju quite kana martial arts ni hard su oi hakchang ko fit lei gani adu laraga effective su oi gani adu ano ba chahina lak pasida mayam sana bada thawai yause khoi puna bak adu laraga afaba khunai ma seminasi okay now so thakasari tagat pagi sana khuna bagi lamda awat pada thalaba singma mapal lamdam da leiriba asam gi maitai tariba maitai na pungna tariba koi Barak Valley gi su Silchar hariba mafam sida leiriba koi Kanglasha Martial Arts gi koi jamna pikna hona jariba ngasi training center sigi leiriba si sida leire koi kids mayam ngang singsina koi tawriba si kids singi leire asi upgrade tawgi yam tangai kadaba mayam leiri sida koi kickback leire koi aina masih si matang si Barak Mapao gi koi maiki dagi Barak Mapao gi maiki dagi ngasi thoram si kudong chawa lawjaraga aina haidin badi kana gumba koi martial arts natagana sports ki lamda kana gumna mateng pan meaning bale ragadi koi sagi Kanglasha Martial Arts ki koi sinau singa pau hongna bi su koi mateng pangmagi kano si lobiu koi sogat mina si myam je puna sogat mina si amadi kana gumba koi sai su sing koi self defense natagana kari gumba koi muay thai nataga koi kickboxing natagana MMA gumba koi asu gumba sports ki mai kai sida career oi na selling bale ragadi koi Kanglasha Martial Arts ta lakyu koi makha ta basi koi Kanglasha Martial Arts ki koi sinau sing chaluba koi players sing mapan lamda koi international level national level chaluba players sing gunda bagi khudong chawdu lawjage an manda koi inao Indrajit ki leifam amani koi ima ba game da haidiu an matada ingri mayam pun mampu ikon from jari masuk Barak Mapao di team busu pun from jari ai gi ming fanjogom Indrajit ai leifam na parikan digi masung ai gi babu gi ming fanjogom ta Panchayet Road ima gi ming na fanjogom bi mana devi inao Indrajit na si asi lam sida hai tare koi MMA muay thai gi lam sida changchil pose koi kya ni pire hamada ai MMA di ai ambo khana jadi experience pure jadi ko ai nengona ai muay thai ona khana jare do ai starting 2016 dagi horaki do han ai munda introduce ro baje han ai yam ba ka ming palada kogi ma'am pang sagar kana admang product introduce ro fa aduga ai Silchar da school oina kana to gi train ogi to for jam thang dagi aduga 2017 da 2018 da moi ayam ba hoi plus ai course riba hoi gi losin ro yam losin ro ka lagi adu itu hoji ji masih ko ma adun nan hoi Kanglasha gi train to ga mai thai train to ga dum sadarak bagi concept hai tare ko si concept sida bagi kar brahma competition ki jawi dure kari achievement dai di ba communist ai kano IFM International Federation of Muay Thai Association hariba Muay Thai gi sole recognized at Olympic na recognized or International Olympic Committee already recognized fully recognized or event ki kano da India gi when represent or ga ai 60 kg when kano to represent or sanaro bumpham jina kala bumpham sanaro Bangkok Thailand tung da su pagi mai pak ba mating lei ba miyam na masakang ba sanaro ema werpa tang ba ocean now Indrajit puthakat chari mathang da koi sanaroi amaga bu koi unabagi khudong chawdu lawjage koi mathang da koi unajaga doriba sanaroi si koi Panjamam Niranjan haidra masu koi handaki
social media kaya da YouTube amadi Facebook ki kutang da amadi news channel kaya da yamna maming toina tang ba atu mo sana roi ni hoi maga unaraga mo wari sana gi kutom jam lo jage inau gi ming di hoi gi lepham amadi ima wa gi ming ban ni ko aga cheri ama maktada koi puna mak meeting tabi ba mayam puna ko ama maktada ya ka promjari mathangda ngasi kegi Kanglasha Martial Arts Academy asi maktada lakpiraga interview lobi riba mayam Mapao gi team busu tamam no upchari ai gi ming Fanjobam Niranjan Singh ayak jeribam lamkhai kamla haiba mafam duga gini duda pokchabani duga chaujabani ai baba gi ming Fanjobam Dinamani Singh ai ima gi ming na Fanjobam Pratibha Devi ichin-inao ahum sui nupani punama hoi gi inau ni ranjan si hoi gi jiribam dagi hai bani ado sida training toroga lai bani han da hoi inau ni ranjan da laksening ise se ni hoi gi inau ni ranjan si hoi sumba martial arts ki lam sida hoi khongtara ko se sahi kya mo su tasing na haijabda ai ha ikui kuijadri haijabta ai ha sanajarak basi koi gi Kanglasha Martial Arts Academy 2019 gi June da hangdokhiba numitudagi haujaraga ai hakse aigi coach amadi aigi yamba ani lejai mingoina panjarabada yamba Roshan Irong amadi yamba Abilash Tongra makoinina ai hako Kanglasha Martial Arts Academy sida pusinbiraga chingsinbiraga ai hako pungning thogatpi adu mitungda ai sanaba haujarakpa da hoi ngasagi martial arts ki lamsi da hoi changchelak pasi hoi isagi pamjabo lei dina ko andai jamna pamjaraga changchelak pra na takana kana womna sanasi kaina haraga changchelak pra na taka ngasagi nangna changchelli ba ngasigi sanabagi keno sida lamsi da jumdagi support leibra ina wana janing da basu lei janing masu lei wari bu ko asi matang sidi kare tasengna ai ha kai hana kai sanajaram de ahambadadi ai sports tari yamna enthusiastic oijaba sanajaning sanabasida sanabagi lamsida ai yam pamjaba tawtabu sanabagi mafam amadi opportunity lai taba maramna sanabu phangkhide aduga chingsalak ai mamangsu panjagre ai ki yamba coach anina ai ku chingsan biraga ngasi mayamna ubiriba kudingmak oiba ngamjari hoi ima wana su koi support tawi base jung mi sing su support tawi ahanbada tasengna di tawbiramde ai college tamba laksabani Silchar Gurucharan college tamba lapusida yambani na chinbiraga college tamba sida imam baba dai haije ahamda ai propose tawre asmana sanaba chaningi chachage sigida makta fees pibyu admission fees pibyu haina hajarubada tasengna support tawbirakte larik adum taw larik tawraga thabak stable ama tawraga kunsi fazna hingu aina haibire ado yangna su pamjada ba haitare kariguma top topam dum pi ngai dagi tawjeningba aduna tasengna haibada hurana aina aigi pocket money dagi sa da thak haibadi topada kayani pasa atopada expand tawbada du ko tawbada du tungsinjaraga dumaina ahanbadi pigi dui matungda di ai piba ngamkhide ngasi bawa aigondagi ai yamba animakna ngasi bawa aigondagi ahamba pi hiba matungda pesa lobidri haitare akoina soibu ngasi bawa sponsor tawna leiri yam dungai tawda yam dungai nogi hoi sinau oibagi amadi course ama oina dungna mayam ba oina sagi manau amada hoi support tobiba amadi lamsida hena hoi ming purakpa hoi maming purakpa amadi lamsida hena kumang choksenabagi hodajabadugi mami datai yam dungai je ado hoi sagi niranjan je hoi sagi Kanglasha Martial Arts ki ganodagi hoi represent tobo oina amadi hoi Assam natagana hoi India represent tobo oina kan kamu mudadi hoi sanadi sanabase aina hek yaw hobudagi 2019 gi November da National Muay Thai Championship Mangalore da pangthoke aduga su participate tawjarure laibak thibadagi ayak medal uba ngamakide mathangda ayak MMA su sanajai MMA gi Imphal da sanabu chatloi duna 2020 February da China ba season 2 da aduga su ayak laibak thina ngamakide maithiraga lai adugi matungda handak ta singhiba 2021 October da singhiba Kempegowra National
MMA and Striking MMA Championship 2021, AIMMAF, GAMA, GAMMA, Global Association of Mixed Martial Arts the affiliate of National Federation na sinba asigumlaba National MMA Championship sida ai saruk yazaki saruk yakibaduda I have striking MMA da 65 category featherweight category da yak gold lobo ngamjari aduga ai 65 category da MMA da na bronze lobo ngamjari aduga matam da handak Muay Thai National Muay Thai Championship December 2021 da sin khibasida su I have ki weight 63 category da chinglaga 63 weight category da su gold lobo ngamjari Manipur da sanarubu ne ba Yes, Manipur. Bunda pa sanarubu ba yam ngai jai sai khoi gi inau mai paklakpagi pau si taja bada hainga li tan ngai ba hai tare khoi gi sagi training si khoi gi national kan de mena sanari ba state level kan de sanari ba competition sing si da khoi asida pi ba training sina khoi enak oi ne kan bra ta ge chi hena upgrade oi ni ogam thui ne kan bra na khoi lei ri ba ngi equipment sing asi upgrade to ngom thok ni ne kan bra dan choi ne kan taseng nadi training aibse takpi riba oza to natana tamjari ba I have sasu yamna depend tawje maramdi takpi riba oza duna phana tak lagasu I have na lawson mangam jatragadi yawningi ba phibam du yawbanga moyena hajani aduna tai basu lawi basu animak manaraga chalagadi soidana upgrade oirane thase aduga equipments ki matang dadi tasengna akoi gym su yam chawba na chade yam pikna haujarak pani aduga hawbodagi ngasi phawba dum laksari yaksu aduga aigi leiba sanamiroi sanaminaba ichin-inao imanam sing so aduna sum leiba duda dum sanajari hai tare aduga hayeng kona koina karigumamtang phangzaraga contribute tawbang amaga khoisu upgrade tawge na khajari aduga mateng pangbining ma mayam leira su dum pangbiro khoigi barak circle da leibiriba khoi ichin-inao mayam su dum pangbiro aina hajani ai upgrade to gi tangai phadaba lei miyam ki ming changaningi haibagi wakhalum ni khoi inau jana thambina se hena tungda su hena mai pakwa suba khoi mai pakwa khoi ming leiba sanaroi ma ore ko oisanu haibagi tension jage kagetse inau gi ming Mamagtada yang biru yang komun kulam jadi ayah kiming kesam premi singal ko je ayu kopi wa pabung kiming na kesam premi kumar ko je wa ayu kopi wa ima kesam umbi SIB ma devi to ji kero da Kanglasha Martial Arts ki kero dagi maki dagi ko khoi kar ba kero di jaw le khoi na gi ma se I say 2019 da sin kiba Bangalore da national Muay Thai national oiba championship tai se tharu yazare aduga ina bronze lawjare adui matung da ai se 2020 da Manipur da MMA ki sanam sabi China bada season 2 adu adu lai bathina ting amaktre adui matung da 2021 ki September October siga Jorhat state level ki Muay Thai championship chachagi aduga hak tholawjare adui matuda ngarang hanta December 2021 ki December siga Kumanlampa Manipur Kumanlampak ta Muay Thai ki national oiba Muay Thai ki umaina sinjaba championship tai hak saruk yazare aduga hak silver medal lawjare ani weight kita bodi kya da ai weight se handak kano 80 da sana bani 75 to 80 ki weight da sana bani do opponent sing de khoi leidna 80 kain hayo si khoi heavy weight ki mo kano dala abni na opponent sing khoi kano ta mayok no matam da leidna khoi difficult list leiba khoi
तसेंग हारगदी लाइबा मिपुंगुदो फदन साने अदुबो आइगी ओइनदी कई हाइतारे आइगी आइना येंगजबदा दुजामना अगोंदा लूना खंजंद्रे हाइतारे को अखोइगी सिगा याम्बा रोसना पिबिबा ट्रेनिंग याम सिगी मतुंगिनादी अतैगा चांगमरगदी खतंग मोइसे खतंग लोप हाइतारे ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯊꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯅꯗꯤ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯁꯇꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯇꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯌꯥꯎꯖꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯃꯣꯏꯅ 2024ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯀꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯖꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯊꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯣꯡꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯣꯏꯔꯃ ꯃꯖꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯂꯣꯏꯔꯃ ꯃꯪꯅꯤꯡꯕ ꯀꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯂꯣꯏꯔꯃ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥ ꯂꯩꯐꯝꯁꯦ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯄꯥꯋꯥꯔꯤ ꯀꯧꯕ ꯈꯨꯟꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯦꯠ ꯀꯦꯇꯥꯒꯣꯔꯤꯁꯦ ꯋꯦꯠ ꯌꯥꯗꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯦꯠ ꯀꯦꯇꯥꯒꯣꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯦꯠꯁꯦ 57 ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯨꯔꯦ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯟ 2ꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯨꯔꯦ ꯀꯤꯛ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯆꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯉꯝꯖꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯔꯍꯥꯠꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯂꯧꯖꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯕꯤꯗꯥꯡ MMA ꯁꯤꯟꯖꯈꯤꯕ ꯀꯤꯛ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯂꯧꯖꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛ ꯈꯔꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯣꯏ ꯊꯥꯏ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯇ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯂꯧꯖꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣই ꯀꯪꯂꯥꯁꯥ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤ ꯃꯈꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯄꯨꯡ 2 ꯃꯈꯥꯏ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯗ ꯄꯨꯡ 2 ꯃꯈꯥꯏ 3 ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯜꯒꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯦꯗꯜꯒꯤꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡ ꯐꯪꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯋꯥꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯇ ꯆꯠꯂꯒꯁꯨ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛ ꯊꯥꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯚꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯔꯣꯡ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯄꯥꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯔꯥꯛ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥꯁꯥ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯕꯥꯔꯥꯛ ꯃꯄꯥꯎꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ